Kakong Bindas im kabalalam khamat ban penlong ka Jingshah Thngan marwai ba klemput ban pen bori ka sorkar bakadei ban siang rongno yu surok nongpo umden Sonapur kalapoi hospital bat sha sumar ha civil hospital nongpo nadu hinin kamit na ka jing Tlot kamet hadin bakala Wanphai na nong ba Shillong bat Weng ye ka Jingshah Thngan kumban shupen pau baka kong Bindas im kala Shah Thngan marwai kumbasan sngi aa bat Weng no eka Jingshah Thngan hadin baka sorkar kala ai ka jingkular ban pen traino menta usnem ya usurok nongpo umden Sonapur bat kate kalong kemi ka badonru laingut ki khun kadang don hapadeng ka jing Tlot kamet bat Shah sumar ha civil hospital nongpo Kan nombor jeki om? Okey. Suam nom dah? Tlot pala. Tlot. Mana pak apa ni? Boleh yang don komplain yang wan dokter nama ni? Ini Wanphai mana ni? Ni Wanphai kan? Wanphai kan? Tidak penting jadi. Balik kat balik buat ni lap lagi ya dia. Oh. Bakat nombor je serai. Nomor bukan duit kami ya kan? Yang orang kilit kan ya sister nomor tu. Ngapa banget Tlot pelan? Tengah kuat orang bukan duit kami ya. Lihat tekon, kini isnya orang bukan. Kiwan pemenstep, kiwan hadu kan rapujan dia, mana dia sedang nampak. Lagi lawan yang ngakuli na orang, balik kiwan bersemi dari aja. Kiong kiwan kat. Tengah yuk itu beli sistem jor hai itu charge itu, bersemi. Tengah ruh kisah tu ye. Pangatan Tlot haying rungan panpai dari menyen ngawas wanate nadu nam snengam tik bershu Meghalaya ngala su penyiar teng adalah tengam tak penyiar dalam der sistem na penyiar bershu sini kini ngam so tinat betul long penyiar malah orang sister application tik balik ke Yawan Tiana. Lepas banjir klik ini kita dah depan mah. Terus kena orang di situ.